Hagajing Legue Indian Premier League hapening Gujarat Titan Persia ke RCB. Haba pai syang dengan Jing Legue ke Ken Hun Jong Virat Kohli ke RCB kalau khur ke nam job. Hadin bagalala bat Liem ke Gujarat Titan hadu kendai weekend. Hagawai par ke Jing Legue Indian Premier League hapening ke CSK Persia ke SRH. Hagani ke Jing Legue ke Ken Hun Jong MS Dhoni ke Chennai Super King kalau khur ke nam job hadin bagalala bat Liem suk ya ke Sunrisers Hyderabad dah nyau peu runs. Hagajing Legue Indian Super League semi-final second leg happening ke Mohun Bagan SG Persia ke Odisha FC. Haga first leg ke Odisha kalala bat Liem ya ke Mohun Bagan SG da ar lakaway. Haba pai syang ke Jing Legue second leg ke Mohun Bagan SG kalau yok bat benki jar nengkong tang haga minit ke ba ar pewar lengbau Cummings. Bat gaderu ke gol pen ya khai haga gol aggregate. Badai haswa benkut ke Jing Legue kata ke minit ke bakandai peu plus lai ke Mohun Bagan kalau yok bentap dia ke gol ke ba ar haga ke Jing Legue. Bat gaderu ke gol pentam haga gol aggregate. Badai lama ke gol la belong ya ke Mohun Bagan SG pakan khur ke nam job haga ke Jing Legue da ar la not bat kumjuru kalala bat Liem ya ke Odisha haga gol aggregate da lai la ar badi Rung ke final menta ke Samoy. Haga Jing Legue Serie A perenggan Napoli Persia ke Roma. Hagan ke Jing Legue baro artli Ken Hun kia khai damar argul. Yagi argul juga Napoli layo bentap nengkong haga minit ke ban riu peu sau lengbau Oliveira. Bari aga gol ke ba ar layo bentap haga minit ke ba pra peu sau lengbau Osimhen. Bari yagi argul juga Roma layo bentap nengkong lengbau Paul Dybala haga minit ke ba san peu kundai. Bari aga gol ke ba ar layo bentap lengbau Abraha haga minit ke ba pra peu pra. Hagawai par ke Jing Legue Serie A perengga Inter Milan Persia ke Torino. Haba pai syang ke Jing Legue ke Inter Milan kadang peteng ban khur ke nam job. Hadin bagalala ban Liem ke Torino da ar lanot. Baria gini ke argul jong ke Inter Milan na yo ban tiap lengbau hagan haga minit ke basan penriu pada haga minit ke ban riu peu. Haga Jing Legue Women Champion League semi final second leg happening ke PSG Persia ke Lyon. Haga ke Jing Legue ke PSG ke lamat ke namrem hadin bagala syak Liem hakmat ke Lyon da ar lakawai. Haga ke Jing Legue bar kumjuru ke gol aggregate da san lalai. Hagawai par ke Jing Legue Women Champion League semi final second leg happening ke Chelsea Persia ke Barcelona. Haga first leg ke Chelsea ke lala bat Liem ke Barcelona dai wei lanot. Bar haga ke Jing Legue second leg ke Barcelona ke lala bat Liem ke Chelsea da ar lanot. Haga ke Jing Legue bat kumjuru ke lala bat Liem haga gol aggregate da ar lakawai. Bar yagi ar gol jongka Barcelona layo ban tiap lengba ke Thea Legai bekensai jongka Barcelona ke bon mati haga minit ke ba ar peusan. Bar yaga gol ke ba ar layo ban tiap haga minit ke ba nyau peusan lengba ke Rolfo. Haga Jing Legue Premier League happening ke Nottingham Forest Persia ke Manchester City. Haba pai syang ke Jing Legue ke Manchester City kadang peteng ban khuri ke nam job hadin bagalala ban Liem ke Nottingham Forest da ar lanot. Baria gini ke argul juga Manchester City layo ban tiap nengkong haga minit ke ba lai peu a lengbau Guardiola. Baria ke gol ke ba ar layo ban tiap lengbau Haaland haga minit ke ba nyau peu wei. Bat kane ke diru ke gol ke ba ar peu wei jung menta ke Samoy. Baleng bagan ke Jing job ke Manchester City kadang don jingkermen ban yo ra biang ya ke Premier League menta ke Samoy. Hagawai par ke Jing Legue Premier League happening ke Tottenham Persia ke Arsenal. Haga ke Jing Legue ke Arsenal kalau khur ke nam job Shabar na laying hadin magalala bat Liem ke Tottenham. Badia gini gilai gol juga Arsenal yo bentem nengkong lengba ke ungol haga minit ke Hudson ya ke gol ke ba ar layo bentep lengbau Saka haga minit ke ba ar pnyeu. Badia ke gol ke ba lai layo bentep lengbau Howard haga minit ke ba lai peu pra. Baleng bang ke Jing job ke Arsenal kadang bat ya ke kerdan ke benengkong haga mi ya keng point.